Ndaso ngiqhela. Kusuka nje? No ufuna ndiyo co-host akangiqheli, ufuna ube co-host yami. Uthi bani na? Nale phone ayicharge. Ifoni kalino? Saya charge ifoni kalino because ulino ehleli nje ugada amadoda. I charge ifoni kalino akeva. Gada amadi oh. Yo. Yo choka man kodwa lamculo. Singaya man pass because yo. Hayo. Awusel cha. Awusel. When is that? Sometimes. Hayi ngonimithiya sisifuna cha iyaneke ningangena. Ayike. Wazala wena uthi ufuna ubetha ngeheni. Thenga heni. Ufuna ubetha ngeheni. Yeah. Dansela hayi ngenicholwa kude. Goku ne? Yeah, hayi ngo. Sensitsho lokhu if bekusithiwa akekho ubhaba ngongaba sesithethe esinye story. Hayi ngenichole kude. Ngesithethe esinye story. Uma nani. Ngendithethe ayichomi zami babaphi. Ocaba thina siyabhora. Abantu bangaseli benza bathi ngibengcaniwe weekend. Hayi but thina ngixoxa sine vibe ke sanu yes. Sine vibe si-vibe kakhulu. Si-vibe. Singabantu abane-vibe. Into yasekhoti ke le. Enye imoto yami yayi kudrive orupa ngayiba warupa okanye warutshwa whatever you can call it, I don't know. But as the owner of the car, I need to be a witness. Go. Hindani? Kupheka ba? Eh? No, like badlala bapha. But no, I'm asking kupheka bani kana? Oh, bapha. Oh, ufuna pheka ntoni? Wena wapheka. Uyagoda. Hayi ngifika ntoni. Uyagoda hayi. Sale bona kubona ngathi kanqika. Do we obvious? Tabs! Sounds late. Hayi bithi. Hotspot. Sacharge bafaka abantu nabantu barequest. Yani phone. Bafakela ntoni abantu? Bafakela ntoni? Sizofuna indoda. Ku live wami lo. Chi. Sizofuna indoda. Indoda yantoni? Izohamba isithi indoda yami ba. Hayi ihamba isithi indoda yami ba nini. What if indoda yami ndibukela ndiyabukelwa phayana. Ndiyabukelwa kalacana. Sisenkingeni. Ipnale do hotspot come uphendele call phinde thumi. Because now I'm going to go live. Coach. Ba. Na
Come. Okay. Ndiyaphuma kulo bhanxa wa live mnabantu abathephi nescreen awubona uyageza namhlanje tebhani iscreen ngalotshomi zam ndiniphathela amachere ezishumane ndiniphathela amachere ezishumane ndini yo nisizishumane andizunifaka nekathephi Nifana nalamachere. yo Nizishumane nifana nami. You waited for me. Where, Uncle Sam? Uncle Sam. Abafana sesidibene nabo. Balethi lo into. Ngoba debacinga kaloko ayidebegqithi size singalali ebusuku. Hayi those are kids. Kanti ndibona. Hayi ngabantwana nyana. Hayi bayalike nje shem. Yani ingane zabona. Kithani ngavelanga. Suppose baku iPhone. Utsho kuba. Uthi ngibani nasifana. I must put me in a back live time. Uphumela ntoni? Ufumana nini? Ndabazingenela nini? Uzingenani nga? Like la shem. Hayi into alive yaphambana. Ngenani la like. Sizonixoxela indaba. Uyinikwa imvume tali feel at home. Last one. Khululeka, you are welcome. Ndizweni yami. Because unomuntu manje. Singixabanisa namadoda. Amadoda. Singixabanisa namadoda ami. Safika khona umuntu. Ndozamtshela ukuthi unikwa imvume tali feel at home. Khululeka. You are welcome. Ndizweni ndifuna the family and nikamandi. Inkosi. Nakwapha chumi yonke nje into. Like nikamandi. La ngomse singena. Ngomse singa off. Sizoba dingi. Ayo, sizoya ding. Yimo wakupha umkobi ethi. Sizoya sizoya sizoba busy. Sithi qe. 2 minutes be busy. 2 minutes. Sitani khame nibonile ke sana. Mala baba mala noino. Intoni ngoyile ingxolayo ha? Mama, Sintoni esibukelwa? what's on? Kwenza kani? Yakho. Yakho? Kudombona. Ubona umuntu wakho? Hayi. TikTok ngikoyisa ndani. TikTok. Kala kufuna umbona. Hayibo. TikTok la kahle TikTok. Oh. Koza umntwana. Wenzeni? Ufuna umbona. Ufuna ubona nguwe okanye ufuna ubona sisisu? Hayi khona. Ngali kanti ufuna ubona ngumntana. Awafuna ubona nguwe. Unikwa imvume tali feel at home. Aw, khululeka
Aka, you are welcome, endlizweni yami. Yo! I le ngoma. Oh, sifika ku repeat ke no baby le ngoma. Repeat. Repeat. Oh, kusithe repeat ngoba nesithandwa sami. Saphola inhloko manje mbamba pha ngoka driver manje yabo. Manje mthatha here and there. Manje mbamba here and there. Last morning ngathi uthe futhu kamnandi. Hayibo. Mna I've never drink alcohol okondazalwa hayibo. Hayini. Wasinda kanjani la peer pressure? La peer pressure utywala ndastabona ba ngayikaka yomntu. Ndabona ba angeni kwazi uzicontrol mhlambe. Everything yabaxa ndiyenzayo ndabona ngayibaxa. Hayibo. Hayini guys. I've never ever drink okondaba ngumuntu guys. Ucela taste yantoni anayi pesika ndibhala lapha phela ngona ngenayo I think i5 pha kuma friend izathenga sana pesika ngiphela makekho yokudlula kulomhlaba Shini Thixo wami hayibo bathi noba nxilile mna nxili chomi zami nahlala ndithe qwa mna 24/7 mna ndithe 24 andlahla ndithini chomi zami like 24/7 so hayi bakhona abantu abanxilayo ndihamba nabo beselilantuka astropes whatever I don't know how to call that. I don't know how to call utywala anyway because I'm saying anyway guys I'm with these two ladies here they're looking for guys they're looking for boyfriends so ndiyanibona ngathi nina akho nto nifuna uyithetha ndiyanibona ngathi nehlule ngamantombazana nina yebo ewe nyara nseli sithandwa sami yemani machita nanga amantombazana ndihamba nawo saniba week nanga amantombi nanga amantombi omnye abheje amene girlfriend allowance nanga amantombi machita nanga sanulala mna ndidibana nabantu abalalayo mna ndiyaniplaga zinja zami nina nindiqhuba kanjani ndiyaniplaga nithule. Do you think abantu bazothi ndinethomezi ezingamagwala? Newoyika amantombazane? Nyoyika igqe? Abantu umuntu uthatha umntwana. Natsoka naku siya, nakya, naku kepe bomvu siya, naku. Naku. Nakya. Wesiya. Nakya. Ubona wesiya. Nakya. Nakya sanba ngamagwala uyabheja siya yake siya qondana naye siya uyabheja wesiya mtshela mama ukuthi ufuna yini phela wena mama kuyu siya mali ngiyesulu sabulalana ngenxa yakho ngabantu babantu siyahlonipha nyara subali igwala manje ndithe kuwe ndimndedwa umuntu kaBaby mna ndingumuntu womntwami ngane ndingumuntu wesithandwa sami oh my god undidlisela mfana ndingumuntu wesithandwa sami abanye boyithu abanabantu ndiyaniplaga abanabantu zizishumane nizombloga ndiyanazi ke ndiyanazi ndinifuna nonke mna hayi ingxaki wena uye itype yethu. Yo. Bye-bye. Yeah, so. Bye-bye. Diyabaza abantu bayajola bayadubula abantu ba nyara hayi unyara uyanazi nina yenyara and abantu baba bana le khale nchesi ubazalaphi ajobe uyaziwa Chomkoyi on violator kulantu ku TikTok ufuna mna yabona kala ndifuna abafana hayini nyara uyabastoka abantu wena usasa lapha enduzithethayo bra hayibo yimahlala pha kumakazi intala kahlali apha
Aninabantu guys, abanabantu abandimndedwa into nomuntu. Ndimndedwa nendoda yami enhle. Uthini unyara yiwanzi? Nyara, I think uyazazi izinto wena. Ndizamstoka yena. Ubani unyara? Kuwesi alone camera nje. Yuchomi. Hayi. Chomana mani. Kwapi ya amtoma ayo George mntwana. You obsessed. Yara njoli mna. Chomwapi nyara. Supoloela. Andisumfana ngisho chomfuna. Kana la uzikwazi mina nti. Ndizomjola. Uzombona. Umazelaphi nyara ngowapi mina njoli mina. Hayi, ayisuphika indoda yakho edubulayo sincede. Sincede ndihlaza. Oh anyway akanayo nani uyanifuna. Usinyara ngumuntu wami ke sandikenza unyara ngumuntu. Uthi unyara last born ithi bayofuna if asoze kaloku. Thina oko wamhlala ukhona. Unyara thomkomfake oyini. Soze unyara thethe. Unyara every day uba ku TikTok uba ku live wami. Monday to Sunday unyara. Anithi choma abantu basoza vele. Unyara iko request Monday to Sunday unyara. Azadikwanga. Hayi chomi why? Umazelaphi? Ubani? Nyara ko request chomi. Ngalokho unyara ne. Xoxa ndiku live bakhona. Maka request kaloku. Nyara request chomi sizokuncokwa. Uthe unewari. Yathanda badoda. Kwaziwa, hayibo. Kana kandoda yakusidubulayo siyayoyika. Uyaqonda ndiyamazi lona kongena ana. Uthi hayi sundifaka uzova ivoice yami ndidutyulwe. Hayi nami nyara ndizokuwa ngubani ozokhomenta ku live wami xa udutyulwe nawe andifuni. Hayi man, ayikho lento niyithethayo. Nyara khawungena. Ndizoyomstop nyara. Ifone yam. Saze kaloku. Nyara nguwaphi? Thothi yazi indoda yakho. Yo nyara nami ndiyayoyika shemna. Ngenza uthetha into ezirong andinguyanga maybe la thetha. Maybe ba? Maybe andingu. Hayi nabe bayamazi abantu umuntu wami ungubani bayamazi abantu. Nyara ngowaphi lo muntu uthetha ngaye maybe enguyanga lo andinguyanga. Uyazi umuntu wakhe uyadubula wena. Maybe andinguyanga lo muntu amthengelayo. Yewethu uyazi umuntu wakhe innocent namfana ayizo. Sweet innocent bayabhedini. Innocent embedweni. Hayi mihlola. Nyara khawungene hayibo hayizana xa ndoda edubulayo innocent lady. Choma ibakadubuli mntu Uyaziwa. Uyabona unyara uyaziwa. Nyara thethe nyara uyaziwa ngunyara yiba nestress uyaziwa. Choma ndistress because kenze kanti nyara iyadubula nyange sani yakhe. Yiba nestress because unyara yakwazi. Choma ndiyomstock unyara mna. Mstoke but unyara uyayazi indoda yakho. Kuthe unyara ndiba naye ku live wami Monday to Sunday. Makangene ngoku But zange athi unyara umuntu wami uyadubula even though emazi ba usebenza law enforcement bazange athi uyadubula uthetha ngawe. Unyara uthetha ngawe ngoku. Then ndizomazi. Uthetha ngawe unyara. Ihlala phi ndoda thetha ngaye mna. Uyayazi. Nyara ivale mfana. Ivale mfana because uyayanda uthetha ngaye because egqibeleni ayisaziba akasuka dubula abantu suka dubula abantu kontoni kaloku unyara usenje ba unyara bayamazi umuntu wami so kuthethwa ngowakho ngoku yanditya nyara lento mayikutye mayimtye wena nyara lento umuntu wami omhle hayi innocent guy lo. Okay uyaziwa kuba kekho innocent anyway hayi ivale mfana siyaphuma ngo7 siyoxoxa udaba lalomuntu wakhe. Anyway mna ndiyahamba ke sana guys ndifuna indoda yami ifike nilele pha kwayo. Uyazithusa nyani nyara. Unyara uyayanda ethethayo Chomi uyayanda ethethayo. Akantoboni bantu bandopha. Uyayanda ethethayo nyara. Ayikho incwadi nyara I'm being serious. Nyara don't request today man khawume wena mamshed ingema khawume ba nyara sicela request eChomi ndifuna uthetha nawe. Unyara nga request sendindedwa nje na. What makes you think uhlala ezantsi every day xa ngene ku live unyara uba khona ayikho analanga la makakangene kalo sincokole ungenile nje uxela yakho adubulayo bra. Hayibo wena umaze dubula la mfana unyabile sunithethisa izinto ku live sunithethisa izinto nyara maka ngithethisa izinto ku live sizodutyulwa soyithu unyara
ungathi ngesimdelete kwa TikTok and mina guys senza miye ku TikTok ngokho ndisemathandweni kakhulu and umuntu wami akekho konke zo TikTok so xa ndithethe inyani guys bendizonibhabhayise yabo because indoda yami esisiqhumama nomzimba omhle enhle like ayisayithandi le nonsense ka TikTok icho yipha le mpahla engakathitshwe molweni hi sibonwa phi sibumbu kuwe hayi ngubani kuwe kaloku uthetha kuvele wena Ana guys it's not like inyabile like ithule I don't say like inyabile as inunyaba hayi innocent uyayilungiselela guys because ayithethayo challenges ayijo ndiyaxoka guys akho nto ndiyaziyo nandazi yami indoda cha ayadubuli la gun unyara wapi lo unyara wapi lo chomkala ko ima nyara kala kulipolisa hayi kalo polisa wayezomthethelela ndiyatsho mna akalo polisa Nyara uyayazi lipolisa lamfana so there is no such a way ba angabi nayo igun lipolisa Jom hayi lipolisa hayi phela nozibenhlazi friend yami apha mina lipolisa uyaziwa Jom noma ngathi lipolisa unyari yamazi bayi untoni lamfana Lehlika kumakazi sisi ne Ndayibona because lipolisa kaloku there is no such a way ba angabi nayo igun lipolisa Nyara mna ndithengu unyara guys uyakwazi unyara Jom undazelaphi nawe undazelaphi nawe sasindoda yakho uyayazi bayilo polisa hayi nyara lipolisa makaphikisa nyara because lipolisa lamfana Nyara urongo wena laba ndisakufuna ukula hayi kodwa ke mina ke shema unyara yamazi wami umuntu akanabungozi Chomo wena umuntu wakho akasiphathi isibhamu kodwa itraffic nanti law enforcement hayi akasiphathi umuntu wami isibhamu uyayazi isibhamu ndiyasoyika kaloku wami uyasiphatha because lipolisa Chomi umuntu wami akasiphathi it's not like uyasiphatha suka uzonanti kumntana bavele like mamela lamfana lo ndandisibona phaya isibhamu lipolisa cop uyaziwa xa umuntu wakhe and ke ufuna uthekisa nami ubuxoki yabo ufuna ungqinisa kodwa ulipolisa kodwa baba hayibo unyaka kandidiki hayi sana ungema khawume ngema hello Stan uyakwazi Chomo wayephi ndibona igani kumntu wapho nyara Singazi-scam ezi as long mna like beyazi umuntu wamakanadlami akanadlame nawam Chomo elombe yaba umuntu wamakanadlame akabejikijikisa izibhamu estratweni akasijingisi naye ehleli nje uxwayisa ibhamu I know very well. Nako ngoku sibuza izinto akuthathwanga umuntu wami apha egqibeleni. Anyway guys ongena ebusuku ngongu 7. Hayi man. Nyara ngiyacela sibe khona ngo10 ndifuna lo sisa acacise lento yakhe sizobe sisoyi2 uba khanga ndiyola lapha kwandoda yami. Indoda yami iphangele but ke funeka ifike ndikhona manje kuseni yithi laps. Ibe ekseni ifika nje indoda yami. Lonto unyara like makathethe inyani. Hayi ifika nje indoda yami Nyara. Ifika nje kuseni. Date izabe isuka ke night shift. Nyara umuntu wami lipolisa so it's a must uba makabe negun. So close case. Mama. Asiva. Mama. Case closed ngoku. Hi mandihambe guys. Hi, him. Uthini?
Unesibhamu umuntu wakho uyadubula sibhamu somsebenzi. Usishiyeka esibhani. Unyanisile Aubrey. Chomi umuntu wami akazi nesibhamu somsebenzi. Kaloku Chomi umuntu wami uhlala lokushini Mamela. Umuntu wami isibhamu siyabhukwa bayasibhuka so susithatha. Andimazi uphi ithanda. Mamela wena Aubrey unesakhe because kaloku yikopa akayiza Kuthina lo uxolizwe ayini phambi komntana amanyala ayipa wena amanyala wantoni unyara ke ngoku uqhatha mna ewe nyara uyasiqhatha uqhatha nami ke ngomnam utshomi yakhe phofu uqhatha nina mna ndiyayazi nyani ingxaki yazi ke Mr Mbakana TG lo ufuna nimplead osogqiba ha andifuna uplitwa ne ufuna bakplite mos ufuna bakplite andifuna iplitwa ufuna bakplite ndilomntu wam bakalo chomi bubu kuthe uyaba kangathi babe bafuni kangathi bafuna amadoda ho hayi papa yini guys hayi anyway ansangene ndawo papa yini namani bra lesibona kawenze unyara thimthini unyara unyara makathathi nyana makavale lento ebantwini good Mr yeke uMr right ungakulinge kusekapa kenwa ngemala Nkosi yami abantwana umntana nami bethu nani guys umntana nami usukene yomkhangelaphi ambokhala umntana nami papa namani guys andifuni unindiplite ne hayi ndisafe unyara kwaleyo banizothi ndisafe ndisenza mxele emntwini wami hayi uthi besafe kuloo nto hlandayo utho hey ayikho le nto ndiyithethayo uthi nalona ifundisa umntana bafana hayi besimfundisa amadoda abantwana na ngeke ma udinga into yocomment bakhona abantu badinga into zocomment ngeke Untoza Nephathi mna ndingandifaki kuloo nto. Thanks Luvo. Thank you Luvo. Uthini lo umbi? Amantombazana sekapa ze red flag. Ayo type yethu wena unando kalo. Yana. Sizomthatha buthini uyithi? Ebethele zashiya ku it. Buthana uzishiya ku it. Hamba pha. Hayi ke. Ebethele zashiya kwela qhasha la. Nyara bye chomi. Bye Nyara. Go 10 o'clock Nyara. Asasiba lesibumbu sakuthatha nawe. Kalo mna ngithanda nomuntu odubulayo. Ndenze ingathi njwana egenza ngo. Lesibumbu. Khawungene Nyara. Ho. Yu akasasigodolisa. Hayi ndifuna uba unyara mna angene. Nyara khawungene chomi ke si. Não, só família, gente. Tá bom? Só família. Ai, sangue com. Cantar. Hello, mama. Enga chambunga. Hello. Hi. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila la mama. Kakunini ngizama ukungena la lutho. Ufuna ukuthini baba? Oh, ibo mama, ngifuna ukunibona nje ngibulise nje. Hallelujah. Mama, uyancuma kahle kodwa lusemva kwakho. Hallelujah. Angathi ukhonza uJesu nje. Hallelujah njalo. Urathi mama ngemuva. Kahle njalo. Ngiyasaba uthendo dakhe ipolisa wena uphatha isibhamu. Yaxoka. Ushilo ngithanda lo ngemuva. Indoda yakhe isipolisa uphatha idokipiri. Donkipir. Le ngemuva. Hello. Nyara sifuna wena kisha. Ladies mantombazana. Hello. Linjani? Sikahle mabinjani. Ya nazina bahle bo.
Hey, sifuna unyara thina. Hayi bafo kodwa lo ngemuva ithatha ungaphambili ngoncomela kakhulu. Welesiboni. Suka madoda. Dodli madolo kanye. Welesiboni. Thanda lo kepese pink. Hayi uyangibusisa. Udli. Hayi bosithandwa Kuba udliwa ngazi ngabe Hayi Chomi ngiphilela wena. Hayi. Ngiphilela wena Chomi. Ngiyakuthanda ke ba? Thandwa ndimi. Ngiyakuthanda sithandwa sami. Awu mama, nami isiqoko esibomvu ngiyakuthanda, ngiyayiwasha inhliziyo yami yezwa mama. Okay baba mina ngifuna unyara. Uyiwasha ngeomo kodwa. Nami ngoncoma kancane nje. Umtshato wami uphelile through wena. Oh I'm sorry mntu wami ndikhona nje baby. Umuntu wami umuthe akasandifuni ngoba ndihlezi ngijonga ivideo zakho. Kaloku ndikhona nje mina. Ndikhona nje mina. And ukhona nyane nesidlo sakho sikhona isidlo sakho umuntu wami. Hayi. Wazala wena papa yini? Ivale mfana. Awukahle mama ungahambi. Sisibumbe. Uyapi? Necala kanti ukuncoma. Uyicala mama ukuncoma. Yo and nyali guys indoda yami ngafika indibukele ngoku live emsebenzini sawuxabana papa yini? Hawu. Kanti ubuya kodwa mama uzoshesha nje uphuma uzosetha kanti. Hayi nyani la spawn kayeke sophuma pha. Hayi. Mama lapha emuva na ungene ngefoni yakho kungcono. Tata yami. Uyezwa mama? Awungene ngefoni yakho kungcono, umyeke ngoba ufuna uphuma mama. Hayi khangwa lokho. Ngoba uthatha lo nto apha. In my ntontoni. Oh damn you. Ungena nani? Oh uyamkhupha. Ngiphaphela mina. Usungaphuma kanifuna uphuma sungiqhela. Ngoba Nyara cela ungene. Ndifuna unyara inhliziyo yami yonke. Hayi. Nje uyoyika ko. Isa. Gena. Cha. Gena. Uthanda usuku. Woyika la moto. Nazi intombi. Uyava kunyara uthini? Uzamxela ubafu uba umphika phambi kwabantu Chomi. Unyara uyakwazi Chomi. Ngixesha kanyara. Hayi uyamgowisa. Hayi papa yini aba-tap nescreen abantu bakho lina I've never ndibe ku live more than 30 minutes. Buya papa ku late. Sophinde singene late Chomi. Yakulo mntu.